Birkirkara bbukjaw post fil-finali tat-trofi wara li jelbu l-slima blotti tal-penalties wara li l-partita kienet intemmet fid-draw ta' 1-1. Fil-finali tal-5 ta' Mejju Birkirkara issa se jilagħbu kontra it-tim li jirbaħ is-semifinali l-oħra ta' nhar il-Ħadd bejn Balzan u Valletta. Kienu Birkirkara li marru fil-vantaġġ ftit wara li bdiet it-tieni taqsima b'gowl ta' Rolovic. Massialop Temil ġab id-draw għal slima billi qabbes il-ballum fuq il-goalkeeper wara li approfitta minn żball tad-difensur. Fil-ħin barrani, Dimitrov ta' Birkirkara kien ferm sfortunat li laqat il-lasta bi free kick dirett biex l-iskor baqa' 1-1 u bekk il-partita marret tal-loti tal-penalties. Kemm slima kif ukoll Birkirkara bdew billi fallew l-ewwel penalties tagħhom imma eventwalment kienu l-Karkariżi li ħarġu rebbieħa bi skor ta' 3-2.